Үй жайдың кеутесін қарач. Қачан елде жашайыз өкөз. Баш тортта чай күйші. Ова, маға келгенде эле башың кайнай түшөт. Сен ушундай экениңди башында билсемчи. Үйде иш кылып аткан адамдарга шарт түзүп берген мен милдетим. Ошону мага кылбайсыңбы? Кайдагы бир көчөдө тентип жүргөн килемчичелик жокмунбу? Бирок мен үчүн отурган жалгыз эле күлүгүм. Türk'ün ayga serpilir, Türk'ün Kırgızga. Ой, Şirin, sen жақсылыққа баш. Sen mağa düşman ekensin. Aytıp koygan joksun sen üstüme şıldыңдап. Sen bayqagansың barın. Şirin, жоғал. Buzuqqa aytıp koyğuz. Men köyüme jol olsun. Bolbosa ökön büt ayılga şermende kılam. Ha bul kilemdi berip koyuң mağa keregi jok. Başı gözümden sadaga. Şirin deyim. Apa türdü gül gana. Ses çıkıp ketmedim kayınca. Aylanayın, бұл өрөөнde seni önötkön себеби жок балам. Алладан берген саңа өнөр дейт. Құдай мага бармак бергичи бак бербейби. Мына Түрдүгүл. Рахмат апа. Кандайсың Түрдүгүл? Теги аман эсен барсыңбы? Сени издебеген жериң болгон жок.